Ebusia ya sanso edi nhyiemu ewa hebiom aha eguso aye emergency Ghana TV mididi se bebi bia wo bia no bibia ekosuye eje ama na ene story amensa kan wo fidiem haseni yenua baby ede na asem abeda MFK ewo Lawson TV na ebusia asem a lady ne de baye no to me no emfa kwem to me no emfa kwem ntebusia yensem enyenko tie mu nsem emma nanso yekotie mu nsem ba mehia o comment no e wo comment section no share so be subscribe na like your frozen your friend Barikisam who free na buy if keep course na buy so they also in there macho your voice kakrai eh you become mama when you feel saying me ko 26 years pachai anopede na do nam pacha anope nya boko mini me connect voter region wa ware me atio e no tu kwan ko ke e no tu kwan ko Dubai enti oko Dubai na me betina ma mi cho Cape Coast enti mi wa na mi kunu time asuso obeba kpando no e no ka chani bra Daudo se ombe peda na mi be tinao enti mi call encha ya na Daudo so betina sa afiem enti omu betina hon aha mu hami at some kaka na waka chami kunu se mi nua na mi dia kubola mi saiska obumba na mi mbuefu ofre mi mfa nipa na Dubai so ofrem onyam na gisa aka ni kunu se no ofrem anyami ha asem kitin sisa mini mi kunu tem asekra wa soja didindi ama mi kunu ompe mi nim hwe adika kra na wa block mi sisa wa block mi maba Cape Coast Saturday na manya 3 weeks wa Cape Coast ha mi domi kunu so domi na so papa no hami papa no ama mi kunu ompe mi nim hwe first na mi kunu ntise mi confess no mami 2007 and 2008 now 50 sida so na 3000 by 6 am and no demand that be say bosumi anana wache bosumi bia no ma almost 3000 Ghana cedis bosumi bia no ma 3000 and 1008 now so ye de adwuma na mi boti na so si the majority bo mi san nyina sika 30 million bosumi de obeja tribo oh antisa okọ Dubai no ena no send sa sika no every month and say o te Ghana ha nyina no yesa oh there be okọ Dubai how many years ni oh wako aye 4 years answer waba antisa wasan ko aye 1 year wasaba ntisa almost 3000 na bosumi bia na be ma ne de send o no se wajaya na sisi our team is ka so 1005 adentia o si mi saiska do si mi saiska mi diska Fe be calculation 3000 Ghana cedis every month me kunu de free Dubai ena ebreme oni be ma ne ma yesen mienu pani no saying 8 years ena keto no saying 1 year okay na say okọ Dubai buy no obebo shemu sala kese na achum ntisa 3000 Ghana cedis no dia na now dey oh na mi se mi dem mato cupboard auto dressing mirror mi se na ma mi nua muso anti be ma ne ti Dubai a oye adwuma ebre no wo di sika ne ba na de to cupboard esi dem bosumi bia na to cupboard do saying oh 3000 nya de bia sometimes where you go from na mi hu ano 3000 nya de bia sometimes 27 28 now sisi ade ba se sika na tra 2000 ena mi bi say wo kunu ti Dubai a wo bre eye adwuma di sika ba as oba be ma ye ho ade a o ti fie a ono ne hwe ono di sika ne ba wo de to cupboard mi di siese mi dem because onim ye muslim for kunu bo ware a on ya hwema on boa won fa hwema enti se wanya adwu se wo di siese wo dem ene obebre enti sika na be ma na ebre na wo de send o no adwe a wu nya ye ne se fa siesie wo dem na fa bi send wo nua mo because sisi ya ni mama ya ni papa je na sika ne ma no de na wo ye sisi ya de wa chombo sisi ya de o mam 1005 wa beba na se ma firi sa maskano ba na mi de half ni na atuaka wo se afro saying Barikisa aware no adwen be na de kwa aware ni mu oh na mi domi kunu no so domi ni brother na ha mi ni brother na ka chem se mi says because I dey met me ayo mo ntimi na ne bra no ye de ne hu akohoma a ukunu de bo ono na scan version insa o de mami anti o de scan be si ni nua ne so a na ono ne de wo akohoma na ma apart from akohoma na ukunu de ba no na o san to fie ne ma ono san to emusa kese bosumi bia there be ti se oto nse no busumi no anso be to amam first na busumi bia na so ni brother ka che no say mi nua na mi dia tu bola mi say bidie enti se awajai
automami busum we just 2 months and so beto bi amami one enkra mienu ena etifie ho enti mo sack ba ko na bosumi ne nyina etimisa oh nansa na wo first ni dia wo say na mu no wo ansa bi be bapo oh sham kama sama ka chem sami kuno hwem na mebua na sisi ade wa jai nti barikisa bosumi senie na oti usika ne so time mami wo mi ba no ya sooner we pe and o start so mam 1500 nti ba bosumi senie mi ba no 1 year 6 year ena sooner no akra ni nya san na mo ye sooner no oh so anyo 1 week okay let's say 1 year nie be ma ne the 1500 ena ba bosumi bia nti enso oh enyo senso me sumi say 1000 obema mkra me magi me pe ma de sa na so fie na me tum na me pese me akotina sa ade ntia ni brother hami mi keka me to kra na aka kire no mi chese ade on mi ju kra me ti ase mi depression sorry because o ka say commenter be nyina ne say men check you BP anopai o ka say obi ase men check you BP aden 26 years barikisa be man mutena mfie sen ansa na otu kwan oh ya tena 1 year mutena 1 year ansa na okọ Dubai no wo hia won na ma wari entimi kunu so na obumi na ma kofie na ma sa because me papa no we free mu papa na family mama no onu cha na me ko entimi ko na apam me until last time onu so na Afrikata by no see oba we mpo na fa no kofie nya by force baba be bu no ha entimi odimi kofie ncha 2 years ansa we so be wari me na je se wukunu ya wo wari wi onim wukunu dada na danfo no ana oh dem na tifie ba ko munyina mutifie baako na wo waware ba na wukunu ne bo na wukunu we be ka che ne se ompewo a onfa wonko because they be obum sata na we na se wo pedada na oh dem na minnim no po nti time be no se wo pa wo ti ase wo ye ho de time no akota o answer nti uja ware di sen ansa na we ne ware o the 2 years okay 2 years Martina sama we no be ka se de so o Dubai e friend say wukunu no Abdul Karim na busuanfo we ebumo oni je ba ni bra we de omo ye family nti abusuanfo be na be ye wo ho ade no Dauda oso omo ye family na se nye ni nua pa ti ne ma me ne papa ni nua no man kasa chocho mucho no wo ma mfiri ni je ama me ye wo ho ade ntia ye de sa na ye no mo ye ne sen ti sa obusua bia ba na ya age enti Dauda ni obi ono so omo nyina ba ko ye frɛ nu ho wa akra nti se na ateti aba opese utu firifie wonom no waka kire wukunu se efie na me ne Dauda timu no minya sumdwe enti ko ha dan wo baabi foforo ma me waka kire no maka kire no eno o sesen maka kire so onu de asemi obi obeka masema me na mi ko onu de ontu obe ha oho na obetina waka so ojawa na so wanjai mi nti se efie no no ani fie na se busua fie enya ni fie enya Dauda fie na ye hai ana se momo ha dan wo fie ona Dauda nso ha da o wayire te se Dauda o se ye ne den me dia maka cha mi kun se ne ye ntu o se ontu enti Dauda ka na watie no Dauda first won se be ma no o wa kwantum enti e bia ope obi a oye ne hu nipa ya obetena fie honom na odi nani edi wachi enu nti na e bia o mpese ubetu akwa ha dan wo baabi na wonko a akotena akwaye de opewo o me dia nyasa Dabi nyasa wonyasa enipa Dauda sna bidun to no so hami sisa me kuno enya apart from say Dauda say o say sika ne den how biem no de how o si mi say ska bo mi ba na me buefu o frame onyame o si last time crap ka chem kun so no obeji mi sika na akita ti so ma mi kakra mi sika so ma mi kakra san na mi beji bio ti sa mi sika no doso Dauda na eka Dauda na eka se sika ni nua ne de bro no sika ne doso meba ukunu o se sa biri wo ye adwuma enti ye frɛ na ye nya no but oni ye di nkomo tin barikisa woni be ma netie be ma no plot motor plot we share na wa to dada na so ware no toy mi share na wa top plot bia mo si dan also afi no o person si dan enti sa 3000 2000 2008 every month na no de brewo no won so fam de kakra yeso oba ye be ma seso boafo yanka se be ma seso be di wa eti barikisa won so de efam de a wo ye de aboa be mai amama bobra na ye den o mi suna mi boti entity bo mi su bi nya mi scanner mi de aye bibi ma mi ho eni mi ba ansa mi de be wo we
Nti say oti we wunya skedidi. Oh sisi amenye skedidi. Me ba akra wa 1,004. Da ben. April mu me ba because in Tokona is April mu a wo ba he. Cape Coast. Nti abanisa na enra wo say de wo de fa car ko back kra wini enra wo ba ya enro so no. Wo say one city kra wo di kra bi ni ho. Scan or the man na me di back Cape Coast. Wo de be den. Me ban chop money na me di afaka. Me di afaka. Wo de 1,004 ni nyina afaka afri oti region. Me di afaka madi Saturday when I 3 weeks. Saturday when I 3 weeks wow. Dauda, good morning. Morning, madam. Me pa chona te say. Ayo, namse. Nyame adom, obra yire barikisa wa ha na osini kunu wa kwantuom. Ase se wo na wo hwe kire ema wo bra nanso atete na wo de ne famu no wo de ato ni kunanim senka on ha dan emfa ma no na ontu fifio no onya na somdwe nanso no yire munya masomdwe ni kunu se wonye afa kura de akwa ba se wo na sika besi uso no wo si sika no pese de to nchen na uyi ma ne nkakra san se wo se sika dodo be me na de na esie Dano. Dauda mitio. Hello? Pacho mon check lines ne mame. Dauda otimenka. Monsha lines ne mame na yententi se wukunu han dan e de ma wo. Na aboso me obro 1,500 a wakoma beto yem. Me pen sami de say 1,000 kra magima de say 1,000 kra me pen. Now so ho de mint na o ma Da be ne twato anu ukunu kasae. Wa de na katawa no kasa e momente. Asa katawa no. April date be yeah that's why we April mu. And do 5 days for na talk away see amami kunu block. Nti 5 days ni na ukunu block o. Matema mintie ukunu nso kakra to say Dauda beba na yetie Dauda. Yeah, good evening boss. How are you doing, sir? I hope we are doing good. Yeah. I want to Lawson FM because I have to use voice so that you will hear from me myself. Yes, I know Balkis is my wife. Balkis Abubakar, I know him, is my wife. And what happened, I will tell you everything. I think you are working radio TV station, right? Okay. All right, ma mempose na minko Dauda nchemi wia na I will come back to you so that we talk and continue with your voice audio. Hello Dauda. Yeah, madam. Bema me bo braire o se efie na wotimo no. Aha, nti me ba cho mitie onso de. Messi obua jawati ase. Enti kanu kura kire me. Mini yenik kasabia mi minye nikunu brother. Nikunu wakabi bia chire muni abakunu. Waye voice message manu wakabi bia chire no. Nti secha musu de. Mati Dauda sese obai unua no owa kwantuo mu no obai netie problem be na wo montem. Me believe any problem bia madam. Omu hami asem kakra no dia voice message mami kunu na mi kunu no di matem onu aka na mi kunu tie first na mi kunu antise now so aka na mi kunu tie na mu di tie tem na mu di hami na mi kunu tie tem na mu di hami oni niri hey misafio de mi Dauda fionu de alignment mi nko Dauda niri na ya hanu waso no yiri odabia waso ofe ne tokura na wafre ne kuna kan kire no bisano de miri no bisano Dabi mitina ni irisi mai mitike sie miditi na mi nim se na mi kuno broad bremiska mi kunu sude bia sa atem no di tem se mai mitike sie mi nim mi ka so no scan sisa no bola so anase scan no di chenu odi matem ko sia bua na mi ni na yem ya se obedi matem se mitie kese miditi na o Dauda ozi why na didi ni atamsa mi yiri ana mi niri ono be mami ska no dia mami se ade na nyende oso be kita mi ska no obe mami kakra sa na denti Dauda denti na wunua na wa kwantuo mu no wo ba waye ne ho ade ne na ebo bra wo so na kwa homa ba besi ansa na wadane ama na yere denti a madam me pacho me kachira ute u ni ha
ye wa dante wa ye landlady wo se mu be se yen ka sam no ni ye mu bra ye landlady wo no be ya dante na yen kasa David that question ba ko pe na me pese oyi ano me du be sisesi a me say be ma no wa kwantom ni yiri ni doyire a one ne dampa so di enti na obebo na kwahoma a wo so ne be si ansa na ade ama na yire ni kuno ni ha obese ni sikano obinche na nipa no no di sikano be ma me na me fa bre no bisani say last 15 of this month me fa 1600 man bisano Dabi o me problem ne sa wo so asika ni be si ansa na transfer ba na yire so na eno ni me hawa mi bisa ho asem no se mi ni brother I don't think I pass kan ma me ansa na me de manu se odi be man sa problem be yes and the two shall be one bema ene ne yire nti die nti na wo so ena ni sika be si ansa na odi ne yire sika akoma ne die nti a onu bisanu se o mo ba money Quran na o mo be se ni sika no manu bisanu mo ba money Quran ni bi Tacho mobile money mi obi mi mobile money dia mi mobile money mi mobile money mi mobile money and time dia na mi ka chem kun se o se ni scan ka chem kwa kwa jiska no minimum ho minim papa no ha time bia na ye se ni scan na akwaji Dauda ye basa ba won chen ma mintie unua be ma no why I'm on duty. We are doing this oil and gas work, so they don't allow mobile inside. So I keep my mobile. Everybody keep his mobile in his room and go to the work. So I will send this voice note gift to you. I will tell you what happened. And also my brother, he was in Kwandu. He will tell you what happened. Let me tell you what happened. It is my wife. Yes. When I was coming here in UAE, I rent houses, room, give to her, with my brother. My brother also the same house, or I can say the same building. I tell my brother, I'm going to UAE, so if in case anything happen, my wife, I leave it you to. In case someone might pick any one of them sick or something like that. So Barikisa asama na me ka kire wo na se bia na ukunu de adwene mu fine ene wa ma wo ni nua no etifio but the only problem ene se wo wakọ homa no wo de besi ni nua so ansa na wa transfer de abaware de obi akọ homa de enti na se obi hunu mu afedi etwato a me ka kire wo ba bo ho so wo ye tire na se won sa ye wo ya sika wode ba no betimi kura ka kire ne se mami dwetire kakra na me fanye bodwa bi en support o na wode 3000 ba han 2000 ba han 1005 ba han nene wo be da bobra komanim Abarikisa matirimu da nya wo sa ti be ma ne de ba wo so boa no yeso wo ba ye be ma se so boa fo nye ne se so bedi wa wo ye sa na ti nani so a wo be ji wani so na afi wasan akọ third marriage o se se de wo hia bia no ka ne enka nkire no mi de mi ni se on pa de mami mint now dauda che de mint now omo hami wala mu ono aka na mi kunu tie na omo di matem mi ni mi kunu ye nto na mi kunu aka kire no na ono so send voice message na ma ni ri enti sa na mi di na mo fio enti fio de mi nko obo ai fio nko ato omo oso omo pie ofio mpo mu nim hwe ni no nchia onfo bia anye free ofio ni no nchia bia ofio enti efio nko apamom o ye fulani nim onti twi na kamedi ni line be mamu omo ha mi fio de mitimi nko sa afio na so nti ukunu se oso ye adwuma oil and gas company unim sa wa ka kirem all right nti se wa ye busy na ne audio ne tenten mintimi moni nyina mebre na so nti ye wi a ye ne beto aso na wanya kwan akotena wa ware ase awaregya ye ne de yenhwe ma ne maso enti kotena se na interference ne ade bi ewo mu no yenhwe ne ne nka na onyimfro because be ma no odo pa sounds so don pa try sisa na wasisa mate sisa de wasisa nti ye ne be kasa na where you were free block why all right in elder ambacho bra cases ne mo mam from poma me da se ye nua ba de se wadi kan tu no fo ntime pese mekọ bebre ye nya ne kunu no so ene ne be kasa no kra ne se sane oba no kan wanyi be ma ne boniaye waka ne kure pa na be ma no so eye ade
wo hwe akohomabo nemre ya be matumi yesika 3000 ede bre ne yere se wo no baba ko ka ho asemienu muni ne bosome baako na je se be ma no yobi a odwene ne yere ne ma no ho waya ade ye bona baso ewo ho na emu afutu ya na ade mu obayi ene wo so hwe ne yi wiase from enti hoda be ma no ne no ye adwuma onya bidiba ti so de ba no ampe bi ansie na ye wa adwene se da bi ebebe nti medi ni nyina eda akwan ni besi no ho be kire wo enti we de kasa kire ne afutuo sika ne de ehu nanim na ye wa adwene se obedi a ono nso ne obedi sika ne bekọ na emum se koduru ba bi na ama biewu a eno na ma duru ba bi a na ama ho akire wa boroso ena sika hu di nso a sika ne ba won kya wontena sa na sika su baate se wonim se de yesi di sika ba won kyan a wontena enti se ye betunufo na emum ye de ba ma ne bekasa na wo hwa ni nua no wa ye problem amasisei fi se otensem bi no ka kire ne kunu na ne kunu ne ginidi enti na ode ho ani bre e de abesa na yiri anhwa na amoa ma ware no entumi anko ye ne be ma ne kasa ye behwe se de oba na ka no ye ne beboa amede asomdwa bre wo mo a ye beye na sister ye obetina ha yi se eye den a obeka ne ho asem honi ni tifia wo ye den obeka ne ho asem abra okunu abroche na bosome bi obra 30 million hwede wa be yesia obi hia obeka se be meyin hwew sister woni ni huni asem ne de no kura ne ya ka kire no no odi kofie de ato ni tiri okunu ma 3000 every month uni huni what you say enti ye no tifia we oye kura na de omo pe bia wotomo omo no enti ni nuane wo ho obeka se susu jeje nkura no so na wo se nkura no we ono ankasa maame na kra ye bouncing baby girl jai 26 ye hwede waye basa ye kanu kra kiro no asesa wo hu ye no abobra ni ye 3000 Ghana cedis a wokunu de bra obusumi bia no wonye sika nko han dan wonye sika mfa mo hu so emema no mo bre o mema ebre se na midi ka eka no comment ne de enhu hia me pa minim de nti ya me ka asa ansana ye ko video no so ye nua be ya asem yi oyoba na so me ka se na adwen e wo fom ankasa oba wukunwa obi maso a obo bra wonim de oye wo obi maso na wase no 3000 a month 2 months yesen uninam 6k o untimi mfa mbo bra wo wia wo se uboti unsa ya wo ya oba wenya no fo 3k ebeto account mo every month ntino wabaso eduane kura unim se eduane we untimi ndi na so na waye ne be de beka no wakwa kohwiegu eno ana elder kan no from ento hoda oba wenye sika be ma show be ma no so de wi ana okasa na kire se be ma ndie no odo ba na nkasa yama o 3k 3000 a month oba untimi mfa anye hwe o de also nsaye oya obotu nsaye oya at least be a shop in Ponan Kaumo be Cambet Nano. Enti se ne ukuni nye bi not na wenye bi abene den. Oho na afu na odi ne ba na meku akwo bi maso na won hweme na onye se enu na edi issues bebre beba no. Na so odi sika no ma one die. Na sebi unim nyansa. Se odi sika ne bi ebeye bibi. Uboti nti yemfa ne se ukru eguso awo ye manga ne mu ha se obo bra all struggle anga be ka che ne se onsa ye oye ntuntimi moti untimi moti me dia meti story na medwa because oba ye mauska a month 3000 a year mpo ye say untimi mfem bie shop kitu ebo de ubi am obi point na no na eja untua ne ka eja eno kwa mfa so wo so na wa surprise ukunu kakra miku means menya say it means me de boa menya say plot menya plot bi menya ske bi enti yemfa nye say udie sa adwini de ebi ni wadwini ebi ni ho because of so ukunu di ba every month bia unye sika ni ntino why wadwin say obeti na fie sa na wudi wani na wudidi gum na ebi se ya na odi akwa akohwie egu afide ni nua na kasa odi aba beti na fide mu ase se yenke bi ma yenka de na ema o ede na pese ye kama o
because wasem nye de wasem no enye de ni nua no se hu ne se ni nua be ma no eti obi ma so ble boka e ma wo tigana ha se di no funfun unyanye sika na wudi unyanye sika na wonfa nya de papa by this time go bisa ne se send na one account ma woni tro 1000 Ghana na kwa asisi ani ni gwa na adi so de beba no kula na esua dosho dodo dosho oya ni 6 million a month kula nka nyansa na ebebe fie afi na o ma na 1000 something afi na ono ehu se o sika we di enoso su 3k na die na die otimi didi aso obi a na adwe ni fie nti ma mo fentu mo hofo and then na obenya ni sei otena unya ne saa obi wo ho a sika kitue bi beto na account mu ade bi obeje ne ho no wa bo say yes ba woni sika de bi obeye ne ho no so eso nti ma mo fentu mo hofo ene oba no wenya ne sei wo ni sei o menya no fo otena onya ne saa ha ena me de mu ebesi na me ka sa ha egusa emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa share e de ama wunie bi keche mami esi enesen eni midi ebesan so edi nhemo e wa ha bi mebusia maka